Lo fundamental es que ahora hay más oportunidades que hace un año para conseguir la paz. Se están consolidando las condiciones que la hagan posible. La apuesta de Ezker Abertzalea por las vías exclusivamente políticas y democráticas, la ausencia de atentados, el soporte internacional que representa la Declaración de Bruselas y los nuevos espacios de colaboración entre diferentes son los principales elementos que sostienen esta impresión. Horre guztiak, bake prozesu berri bat abiarazteko baldintzak sortzen laguntzen du. Nola nahi dela ere, zuhurtziaz jardun behar dugu, berriro ere etsipenak, itxaropenak lausotu ez ditzan. Horretarako, 3 eremuotan behar dira aurrerapausoak. Elkarrizketa. Oraindik ere gobernuek uko egiten baitioti hitz egiteari. Indarkeriaren amaiera. Etak ez baitio erantzun Bruselako adierazpenean jasotako eskaerari ez eta Ezker Abertzaleak egindakoari. Eta Ezker Abertzalearen legeztatzea. Inor bazterrera utzi gabe elkarrizketari ekiteko eta Ezker Abertzalea gainerakoen parean jarduteko politikagintzan.